Living positively, living positive, living positively, living Sanibonani babukeli, siyanamukela kusayinqoba Beat. Lolu uhlelo la noma ubani ophila negciwane lengculaza, abathandiweyo babo, imindeni, abangani, abasebenza nabo, ngisho phela nabasebenzi bezempilo. Sithanda ukwamukela iqembu lokweseka ninjani? Kunjani? Namhlanje sikhuluma ngezibonelo zikahulumeni noshintsho olusha emthethweni nasemigomeni eyenza kube lula ukuthola usizo kulabo abaludingayo ezweni lethu. Namhlanje ukuze sikhulume ngalolu daba sihanjelwe nguZukile Kani ophuma eSouth African Social Security Agency. Sabona mama kunjani? Sikhona inkosi. Siphile nathi kumnandi bana namhlanje. Kulovuke nakumbambeli lapha namhlanje. Asiye eMpuma Koloni manje sihlangane nentandane esencane eqaphe abafowabo nodadewabo. Segalatyeni elusikisiki sizothetha nabantwana abathe bashiywa ngabazali babo, umama wakhe notata wabo. Mna ke ndinguSinethemba. Ngukhaya lethu Gilo Belo esethu Gilo. Sibaba selusikisiki kwelali yaseXhuhlane eGalatyeni. Uesethu ngukasisi. Then uesethu Jemonga sisi wayewokwenda ngusisi wamshiya phakuthi. So ke uxhomeke yaphakuthi ngoba wamshiya isincinci. Sihlala sobayi 3 lapha ekhaya. Umama notata bashiya. Umama washiya ngo-1997. Utata washiya ngo-2003. Nanga-ke amangcwaba lapho khona kulele khona abazali ngexesha babe sekhona kumnandi kakhulu ke lapha ekhaya. Sentsho kwakumnandi kwangekho nto sesiyidinga ngelo xesha. Kuba kwakumnandi utata wayesebenza sihlela kuhle nomama. Kodwa bathi basoshiya saqalisa ukusafarisha. Yaphelelo kuba sihlala apha ke sasihlala lapha. Thina nomama wethu notata wethu yona ndle sasihlala kuyo ke le. Ngela xesha abazali bethu besaphila. Ukuze ibe nje ke kwaba ngumoya. Ngabani ayifumana igrant? Hayi igrant asifumani bazange ibhaliseke kakuhle. Senzo zakubhalisa uba kwacaba kudileya izinto ezininzi ngoku akabe sakwazi ukuba sibhalise. Zeziphi izinto ezadileya? Ikakhulu kwaye kwafunwa i-death certificate zikamama notata zabe zingekho ngelo xesha. Ngoku kwazanyana nazo bazifumaneke safumana sekukade ngoba akwabe sakwazi ukubhalisa. Into endizoyenza ngoba ndifuna igrant yabo kufanele i-applyshele. Ndizoqale ndidibane nabantu abayazi indlela we-applyisha bayi-applyishwa njani. Izobutshintsha kakhulu ke life wethu igrant if iyafumaneka ngoba izinto ezininzi ndaqoma ngesibe sesafarisha xa ngabayikho. Okara botsa hore ke di grants tse di fintse young people do qualify for, like for example that family they all look like kids. Which are the grants that they should be looking out for, because I know there's a long list of different grants. Okay. Ikhona igrant ekuthiwa yi-child support grant le kuzawuncedisana nabantwana ngenxa ye-age yabo into bana bakwazi into bana bakwazi ukuphila bafumane i-financial assistance. And then ikhona nalena into bana yena njengomdala phayana abathathe under i-care yakhe le kuthiwa yi-foster care. So bayakwazi noyifumana leyo. Bakhona ke nenye indlela into bana babe kulamakhaya agcina abantwana abazinketama. Elo khaya elo ibe lilo elifumana i-support financial ukwenza bakwazi ukuncedisana naba bantwana. So ayinyanga indlela abanofumana ngayo igrant lena. In the meantime ka clip yela ona le bana ba ile reng the parents died in 2003 and it's 2008.
while they're still trying to get this paperwork sorted out, what happens while they're still trying to find a copy of the marriage certificate and the ID Does life and so on? stop? Ikhona iprocess encedisanayo ekuthiwa social relief of distress ebekumele bayi-aplayele, and lo process lo ibanika inyanga ezintathu into yobana exesha basalinde ii-documents ezirayithi from kwa-Home Affairs babe bayancedakala in between ukwenza uba si-anticipata ke into yobana by the time iphelela 3 months zonke into zabo zizabe sezi-in order, bakwazi ke ngoku-aplaya bafumane if bayaqualifya for the relevant grant kwezi besesithethe ngazo ngaphambili. Sekuvumelekile manje ukuthi umuntu oneminyaka eyi-18 akwazi ukuthatha ngokusemthethweni abafowabo nodadewabo ukuze bakwazi ukuthola izibonelo zikahulumeni uma abazali besebeshonile. Uma abazali sebeshonile, uma ungenayo incwadi yokuzalwa noma i-death certificate yabazali bakho, ungenza incwadi efungelwe phecelezi i-affidavit engavumeleka esikhundleni sezincwadi ezijwayelekile. Hopula, itsireletse, utsireletsele babanga. Protect yourself, protect others. Sisibonani ngeviki elizayo futhi, lisale kahle emakhaya. Bye.